Dobri pozdrav gameri, da smo još jednom epizodu Super Gamer. Sa vama je Petar Aurelije i danas igramo Clash Royale, kao što možete da vidite. Inače, sad ću vam pokazati deck. Evo pogledam. Znači imam, kako se ovo zove, imam ne znam kako se zove, ne pišem nigdje. Da, imam njega, imam nju, imam njega, imam zmaja, imam njega, imam njega, imam njega, imam njega. I ovdje nemam klana, tu nemam ništa. I ajdemo se početi boriti. Za sekundu. I evo nas ponovo. Dakle, sad. Idemo, puni. Nemojte mi ga ubiti. Sad ide ovaj vitac. Sad ću vas ubiti. Bam. Bezi. Bravo, zmajek. Ajmo. Ajde. Puni. Bacim bombu. Ne, ubiješ mi kostura. Idemo. Ubi. Vidiš što trči? Sad ću vas ono. Ču. Idemo tu. Šta sam dobio? Wow. To dobio. Idemo ovaj use. Umjesto koga ću. Idemo umjesto robota. Šta još mogu? Ja bi to isto na vezi. YouTuber, to bi bilo to. Like, share i subscribe. I mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!